السلام عليكم براي العزيز. برا ما قلت مبتشكي في حالة بحثي بحربات شي بينو بينو إيراني وجيهي قالك إش ما دبتنرين خالدي هزرا خاكن دي بيجن كاد دليوان دا چه هيد بيت كي پیدا بت في حربي دا إيران آن جيهي از بحثي خاكم عولي از بيجم هما تشابت نوالا متبت إيران پیدا بت با إيران دولتك إسلامية أبيت هجيهين بشتي هنجي از هزرا خاكم إيران راست دولتك إسلامية وجيرانشه بس ما چه تصرفات إسلامتي اللي في إيران نديته موضوع عولي أمي بحثي جيرانتي تظني كان حديثات پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاي بحثي جيرانتي كت حديثك هاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام تبيجت خير الجيران عند الله خيرهم لجاره وحديثك ديجي هاي بيجت والذي نفس محمد بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحبه لنفسه وحديثك ديجي هاي بيجت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وإيكا ديجي هاي بيجت والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا ومن يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه وحديثك ديجي هيت بيجت عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه وما تشيت صفاتت بار هر بنج حديثات ده في إيران نديته إجا بي وقتي دا من قلتنا والله بلا إيران پیدا نبت شرخي دي مسحكرنا والله بيت هجهينا قامن نبت جهيجي پیدا نبت حتى وقتك سلامت ببقيش بي از درجناكم وقتك چیروکا موسى عليه السلام هات بيران بود جارك موسى عليه السلام مانه كلم الله بقال خديت آخر بود يا ربي كيف يأخذ الضعيف حقه من القوي دي چوا او ضعيف حق خوش قوي يظالم ورقرت خد تعالى جبوت يا موسى اتفلان وقتي دا اتفلان روجي دا اتفلان ساعتك دا دي چه فلان جهي دريني قاري تو چنا آخبي تو چنا آخبي هما بس دي سحكي تو دي زاني كات چوا او ضعيف حق خوش قوي ورقرت والله بي او وقتا وبي او روجا بي او ساعتا موسى عليه السلام جد شو ويجي او خد تعالى يقوتيه شو سحكري چياك منزله وسيلابا آوه بداته تخاري والله او جرينش تخاري پیش مقابلي وي چياي كسكاتيه سحكرة سيلابه سحكرة چياي وهما تأملا رب العالمين وقتك سحكرة مقاتلك هات كرديت بجنه شيروانك هات سرح اشتراقا هات رينش خارت هندابا و سيلابه قاي شيخا اخس دينا رخكه و دستو چاوت خاشيشت و بيت خاشيشت و رابط پشتی هنگه سرح اشتراقا سيار بيچو و قاي شيخوش بير كرويره او قاي شكيسكك بارا تدابي يعني تقريبا بجم نيبا مالكيتاوي تدابي پشتی چوي او پارسه او مقاتله طولازك هات او طولازه جهات هندابا و سيلابه دستو چاوت خاشيشت و بيت خاشيشت هندا آبك جي بخار رابي دست فراكر حمدي خوده كر دا چه درخواست بری سحکر قای شکل ویره دا ثابت وی قایشی سحکره کیسکک پارای تیدار والله او پارا جرا کر سحکره بی جی که چه کس ندید والله رابی هی دیدی چو او پارا بخبر پشتی او طولازت چوی ظلامك پیرمیر هات اختیارک هات رینش خاره او جهنداوا و سیلاوه وچه او مقاتله او فارسه زبری جارک دی سر اشتراکا وقتی زبری هما اولی هات خاره به سلام به کلام گوتا وی پیرمری گوت که پارت میبینم پیرمری جو گوته پارت چی من چی پارا ندیتن البیره گوت از بیجم تا پارت میبینم آن از تا کجی میبیره آخبتنه کشوی پیرمری والله رابی پارس شید شیرفت اینه داره
سروی پیرمری قد کجد پشتی کشتی موسی علیه السلام جد رابط سر خود سفارات کرد بجد یا رب العالمین بجد ابی فارسی ظلمی بی پیرمری کرد ابی پیرمری پارتوی نبرنه من دید ابی طولازی بر بی طولاز چوش بری خود تعالی جی گوته کازه بجنته کاچه مثلا وان هر سکایا گوت ابی پیرمر بابه بی فارسی بری 20 ساله کشتی گوت اب فارس راسته ویناستا کرد بس حشکو گهشت حقیقا او پیرمری وقتی هات کشتنه او فارسه گهشت حقیقا و گوت مثلا پاراج گوت بابه بی طولازی عیناً 20 ساله دف بابه بی فارسی شولت کرد و حقیقا نتور کرد بابه بی فارسی حقی بابه بی طولازی خواهی گوت او کرکه وقتی هاتی او طولازه او پارا دیتنو بر و چو گوت حجکو حقیقا بر گوت به مسئله دا هر سه هر ایکشوانا گشت حقیقا